Rojo, azul. Vamos a hacer azul. ¿Vale? Mira, mamá, el número. ¿Qué número es ese? ¿Qué? 1, 2, 3. Това значи трябва. Това е любимият. Това е любимият цвят. Toma. Mamá, toma el morado. El momentito el amarillo. Vale. Чакай, че това не ви пише. Това не го посрето. Нивото е много високо и затова и не научи да приемем някои резултати на дневния ред. Плюс това да не забравяме, че наистина работа година всичко е пресъдено. Айде, пиши. Пиши цифрите, да видим как ги пишеш. ¿Eso qué? Asiéntate, siéntate. Asiéntate. No, ¿eso qué? ¿Eso qué? Niño. Eso. Osito. Osito. Eso. Perito. Eso. Coche. Coche. Esa. Niña. Niña. Esa. Niña. Esa. Eso. Helado. Helado. Eso. Eso. Camión. Y no. Auto. Autobús. Muy bien. Чакай да се снимам. Откъде сничишка? Гледай само. Откъде? Гледай. Само гледай. Махни си пръстите от тук. Айде, дай ми. Къде?